어려운데 키르기스탄에 함께하고 있는 한국 대사관과 관계 모든 기관에 계신 분들께 감사드립니다. 우리가 함께하기 이 어려운 난관을 잘 극복할 것입니다. We would like to thank all non-profit and international organizations in Bishkek for assistance in these tough times, for making us feel not alone and have hope for tomorrow. To keep human dignity is so important when not only climate but the whole world order changes and gets crazy. Thank you all very much. Chong Rahmat. Nous exprimons notre gratitude à toutes les organisations internationales, à but non lucratif, qui sont restées avec nous en ce jour difficile pour notre pays et qui n'ont pas cessé leur activité. Nous nous en souviendrons toujours. Expresamos nuestro gran agradecimiento a todas las organizaciones internacionales no comerciales por no interrumpir este tiempo muy complicado. Siempre vamos a recordarlo. Muğalimler, врачтар, улутубуздун жүзү, сиздерге чоң рахмат. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في هذا الوقت كل أتباع وطبيبات لأعمالكم كريم وحطير. ننتصر جميعا على هذا المصيبة عالمية من كل بودة إن شاء الله. IT-специалистам, кто обеспечивает дистанционное общение, всем, Мегалайн, Ахнет, Мегаком, Ошка, Телеком, всем наше виртуальное спасибо. Что бы мы без вас делали, вместе мы победим. Hayatımızın bu zor zamanında bize kayıtsız olmayan herkese teşekkür ederiz. 谢谢没经过的外国专家和大使馆，感谢世界上医务人员和志愿者的辛勤工作，谢谢你们为我们做的一切，谢谢。 Assalomu alaykum, hurmatli va aziz do'st O'zbekiston. Barchamizga ma'lum bo'lganidek, mana shunday qiyin va noqulay vaziyatda Qirg'izistonga yordam qo'lini cho'zgan notijorat, nodavlat xalqaro tashkilotlarga rahmat. Bu do'stlik yordamingizni xalqimiz unutmaydi. 皆さん、こんにちは。現在、世界中どこでも新型コロナウイルスの影響で大変な状況です。それにもかかわらず、一生懸命頑張ってくれているキルギズのいろいろな国際団体や非営利団体の皆様に心からお礼を申し上げます。今後もご協力をお願いいたします。 Врачи, вы реальные герои нашего времени. То, что вы делаете, это подвиг. Большое вам спасибо.